Rainbow Mizo Channel kan lo lom thau chawa voin hi November ninga ania thirtu le ngai thatu jongjong te du sakna chibai kan buk thau chau ani Nimin Khan India le Israel chuan defense lama tho hona lian jok le huam zau jok anai thaina turin major defense spec ansain ta ani Gaza peace plan chungchanga Israel chuan hei hian inramna tuan tling hasiam thailo mai thaya Gaza ramdang sipai da tur chungchanga US President Donald Trump sipai te na thawhdun tur le an thunai na chin tur UN Security Council a athen chuan Israel sipai IDF te kut phor sakin restriction tam tak asiam sakdon in an hria lau thona lian tak an nei mek bok ani Hamas firfiak poltale Palestinian Authority te chuan Gaza en kol zeldan tur chungchanga temporary committee din ramti in rem na hanlo siam ve mek bok ani Amasain kan video like le comment te milo pek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau ane ole firfia ka chet na wanga har sara tok fo thin ve India le Israel chuan defense lama tho ho na tur nget tak an nei to nuwa Nimin Khan tho ho na huam zau jok le lian jok ka kalpuyani thaina turin major defense spec chu unsigned veta ane he defense spec hi India tan thil thatak po ani donin hriata advanced technology anti technology sang le changkang tak tak te insert ton ani dona ral thuam chungchanga inram na thuthlung an lo nei tonga ral thuam ti changtlun na development lampanga po tho ho na lian jok an nei thai dona India military ten system poimo an man mek tele military hardware te he defense spec noya hian na sataka thuam changkan an tum dona India in technology lampanga an thiam na te Israel nena aseranga chutiang bok chuan Israel in an thiam na te India nena aser bok don hani hei baka hian ama inram na thuthlung noya Israel le India thawhdunna noya ral thuam an siam chua co production lampanga nasatakin malak na lian thamjok an nei dona tichon defense lama inram na thuthlung nimin laman sign hian an ral thuam te ti chak belzel na turatana malak na lian tham tak kong ha hong don ta hani India le Israel major defense spec chungchanga hian Agents France Press in report an pek dan chuan nimina Israel le India in he tho ho na thuthlung lian tak mai han sain ta ka wang hian Israel le India tan defense lampanga mason na lian tak aron keng ngei dona India in nasataka ahlok pui rolin Israel point nasatakin ahlok pui turangai ania khovel ramsang rangjinga Israel hi ral thuam nena chet chua tulnanga berpol ania Masen ral thuam enge moza thichu Europe ramsang tele US nena tanga an leite anilhoma Israel in indona kalpuidan nan dulo chuan chung ral thuam ta chu leichunjom thailoin shrek anlo ni photo thina chu harsatna Israel in anai thin chu Indian and defense spec unsigned hian chingfel turanga yani anti Agents France Press hian an report zeldan chuan India point Russia nena tangin ral thuam tam tak aleiluta Russia lung aoi lo chuan India hian aral thuam nei sat te thuam thanon zel tur point harsat na tok thai ania tunhaya hian India le US chuan in mu thiam lo na engemo an nei chodeu ranga sipai ta in norna military conflict lam hoi ni lo ma sela US lakatanga he harsat na hanto hian US ral thuam abik takin fighter jet te mantla ka toinum zel na turatan US lakatang hian harsat na tok thai an ni ti alan tir chiang veu toa France le Russia nena tanga fighter jet an leita chu India in ngana lian per ni ma se US atanga fighter jet an leita hi anrin rol pakhat chu alani thau thawa Israel nena defense spec an sign hian chu harsat na chu sukyang ngai turangai ania heiba ka hian India in ral thuam anei sat te rintlak le changkang joka thuam thatur hian he defense spec hian omja thui tak anei donani antibok tichuan India le Israel hian defense lampanga an thiam na te in hlantonin ral thuam an nei sa thuam changtlun te ral thuam thar siam chuak tura thawhdun te he defense spec noya hian atel dona wangin tuin nge hlok puizo kangti chu hriat thiam har viau ma sela India le Israel hian he defense spec hi an hlok pui ve don tiro hi chu achiang viau thung ane nimin lama khan defense spec chungchang hi an sign don nge don lo ti kan ngai changdeu hleka Masa report man hani talawa JWG anti India Israel Joint Working Group 10 Defense lama thawhdunna chungchanga hian Tel Aviv khopuya Nimin Khan meeting anaya
meeting an nei hun chung po hi harai hlea meeting poimo tak mai han nei zo hian MOU anti Memorandum of Understanding chu Tel Aviv khopuya India le Israel chuan an sign ta ane India media The Economic Times chuan report an pek danin Defense Ministry chuan Defense lama thodunna chungchanga MOU hi rampan hi te inkara Defense lama thoho na nget tak om to chu thuk jok ka kalpui thei tur le huam zau jok te mathlir in pum khatna thajok le policy inang khatlanga kalpui theina tura kai hroina siam tu ani don ani ti ansoya India Defense Ministry hian thuchua han siam atanga halan zel dan chuan thoho na tur poimo tak tak mai mutual interest anti rampan hi ten an ngai poimo emo an hlok pui turemo ti hlotin du an nei chungchanga in biak na han nei thin dona chuan rampan hi ten ral thuam thar siam chua an mamote in hril tuna in biak na lam a hoi deuh dona chung ral thuam an mamote chu in biak na an ram ti chuan Israel le India thiam na tangkopin siam chua ani theidon ani tichuan firfiak pol telaka chet lak dan tur chirang rang tele in dona hmuna sipaita chet dan tur chungchanga te tonriat le thiam na han nei te tangkopin training an nei theidon bok ani tichuan India le Israel major defense pact hian a huam jinga defense industrial cooperation ti awma hei hi kanron soilan tong deuh khan defense lampang thil ral thuam chirang rang siam chuana konga thodunna ani don ani apoin dangle chuan defense capabilities ti ania mizo tong chuan toite in khilfia ahar deuh hlaka hei hian a huam tur chu India le Israel in theina an nei te thiamna big skill an nei rang te ti mason atum dona rampan hi defense ministry veve hian thil ti theina power ropui tak an nei chu mason chak jok le sang taka da ani theina turin hein remna thuthlung hnuaya hian na an thokho don hane Pakistan chuan India le Israel in he defense pact an sign awang hian Pakistan tan hian ahim lo hleni hantia achan chu India le Israel hi nuclear arm ram veve hania hei baka hian Pakistan hi defense lama chuan US le China kuta in ngat deuh top ani deuh bermaya Pakistan media Daily Times chuan US le China ne na Pakistan in thodunna thuthlung anei jongjong a in India le Israel thodunna thuthlung hi riljok le huam zau jok ania Russia le India in defense lama in remna thuthlung anei poin Pakistan le US in remna in a huam china zawa tichuan Pakistan le India hian ramven himna konga engchana thuinge kan kalngam ti kan lantir veve to boka India in Muslim ramte hoemem tu Israel le na major defense pact an sign awang hian ani na diktaka chuan regional stability hebial chunga ramna le mona hnuaya nun phungpangai tak hi nasa takin hati chethai ani tin han lo lom lo viawa advanced technology in sertona ral thua man siam chota hian khoi ram dangma apan don lawa Israel e India hian Muslim ramte antin zon ngai don ani hantipok The Economic Times in han report chunjom dan chuan nimina Tel Aviv khopuya in biak na hanaina hian thilsoi ho tam tak anaya engram le engfir fiak pol laka po operation anaya ni po thaina sangjok anei thaina tur operational capabilities chungchang po an soiduna hei hi MOU wa hian anpom veve a an sign nanani antipoka India le Israel tana thilpoi moyam mai chu thilthleng thar tam tak an ngai tu baka hian firfiak poltelaka harsana tok na saveve hania heiwang hian firfiak te machon dan tur chungchanga te firfiak chet na dona konga tho dun anrem tia chu an soi war leni antibok Jakran English chuan firfiak te dona konga tho dun na hi thilpoi mo takania kiltina tangin Israel chuan firfiak chet na atong fo thina chu tuna Israelin harsat na atolen ber ani boka chuti rol chuan India tan po he thil hi thilpoi mo tak ani bokani hanti an report jaldan chuan India po hian active takin Jammu and Kashmir firfiak polte ama chonde uranga Bangladesh le Myanmar border ven himna chungchang India nangai ven lai taka hein remna thuthlung siamani hi thilomam takane antibok Israel Defense Minister Israel kat chuan Israel-Channel 12 kaltlanga thucha asoina in remna thuthlunga tanga du huna in nukdok vengai lo Indian and Defense lama in remna thuthlung net tak kan siamta hi kalom hleni hati Israel Defense Minister Israel Katz thusai chungchanga hian media thankhatin report tanpek dan chuan US hian tunhnaya Israel-Hamas te in dona chungchang le
Hezbollah tane na hanin dona po inrem na thuthlung hnuaya US in a supply trin missile than khat tele puak thai thil dang te a supply chu ti top chang hanai zo zowa inrem na thuthlung hnuaya Europe ram than khat ten Israel na ral thua manthal trin po than khat chu ti to pani boka heiwang hian Israel Defense Ministry hi anlom vak lawani ti Israel Defense Minister thusoi tang hian alangani hanti heti lai hian firfiak pol talaka Israelin harsat na ato chu alakal chunjom zela The Times of Israel chuan India taima nizan darria tapel nu dau khat khan Hamas firfiak pol ta chuan Gaza City a sajaya bulloka mission rongjinga pakhat chu an mu chuakani ti an puanga nizana vek khan Israel kuta an hlandonani ti an puang bok kane ti chuan nizan zanlaya pel nu khan mission rong nian soi hi Abu Kabir Forensic Institute Tel Aviv khopuya thlenpuyania uluk taka exam mani nuwa Israel sipai staff sergeant itai chen ania ama hi kumsom pakwacho upa ania October ni sari kumsang hi somni pathuma khan Hamas firfiak polten Israel han bailaya tranmun lo khwa Hamas ho lo bailet tu ania Hamas firfiak polte hian October ni saria khan han thata mase ruang hi Gaza an lata ani Hamas win Gaza stripa an mi friend zinga America khole tuile Israel khole tuin nina nei kop zinga anhung ber ania inrem na thuthlung siam nuwa Hamas sian an mi friend nungdamalom te mi somni chu anron chuaveka tichoni jana Israel kuta ruang pakhat anhlan lenen hian ruang somni le pakhat anron hlan toa tuna hian mi friend ruang Israel kuta hlan lo Gaza lo mek chu pasari anita ane heti mek lai hian nimin lama kanron report tak US sin Hamas firfiak pol member zanhizat mai Gaza Israel sipai ten uncontrol area chunga tangmek te himtaka Hamas sawin uncontrol area lampanga kirtir na tur konghon saktura Israel an normek lain Hamas howin Israel an beina mun tur mun poimo tak tak mai mu chua thar anita ane nizan dar somle achan vevela khan The Times of Israel chuan Hamas le Israel control area in rina yellow line atanga Gaza Israel in uncontrol area lampanga Hamas lever tunnel seitak maile rocket ka chuana mun lunch site engemazat an muchuakani ti an reporta yellow line atanga khochak lampang Gaza City sajaya vela Israel sipai yefta brigade reservist sanda ta chuan rocket ka chuana mun tam tak le rocket engemazat te Hamas ho in kalpona poimo takmai lei nuaya tunnel metar zadam takathui an muwa heng mun ti chatur hian Israel sipai te an thok chuak ngala rocket ka chuana mun le rocket anda khom tam tak ta chu van borok lampanga tangin air strike mangin an ti chia lever an mu chuana mun hi Jabalia area lampang ania IDF 188 Armor Brigade tele elite ya halom combat engineering unit 10 Hamas tunnel metar zatam takathui hi tichiain an beizuita hane IDF 10 an soidan chuan hetanela hian Hamas operative te hunrei tak chung an lawam toa Israel sipai telaka beipui thakna nei tumin helai hmuna hian inbuat saina an nei ani tin Israel sipai ta chuan an soiboka heiwang hian heng tunnel te hi an tichiani ti an puang bok ane hetianga Hamas win Israel sipai te beituma lever le rocket ka chuana mun te hanlo labuat saizelawang hian IDF Chief of Staff Lieutenant General Ayal Zamir chuan ramhroitu te hna thuro na peta Israelin Hamas member operative zanhivel zat mai IDF 10 uncontrol area chunga thangatang mek te chu antan na mun hi Rafa khopui chunga ania heng mi te hi kan chua zalen ani chuan Israel ron beile turin zalen takin kan kaltir ti na hanidona Rafa khopuya kan thangkama antan mek namuna hian anom rang turani hati mase sarkar thunai tu ten US in anorawanga heng Israel thangatang mek Hamas mi zanhi te hi Gaza Hamas control area ankal anramti sakdonani poin Israel sipai Lieutenant Hadar Goldina ruang hi miron pelet masaphat turani hati Hadar Goldina ruang hi tumtam tak Israel chuan Hamas ho te hian pelet turin hanlo ti toa kumsang hi sompalia dai to khan Gaza in dolain Hamas firfiak polten an thata aruang hi an rubau zui ane Hamas hian arwang omna chin po an khetolo mai thaya achan chu kumsom pakhat chuang zat mai Gaza arwang hi haom to ane hetiang ani wang hian The Times of Israel chuan IDF Chief of Staff hian Hamas firfiak pol zanhi tangmek te hi
engti kongjong main zalen taka chuat tir arem tilawani ti alang chianga Lieutenant General Hayal Jamir hian firfiak tu main Rafa hi damin han chua san don lawa hengmi tetan hian condition pakhat chau aum thaya Israel sipai zom tak Lieutenant Hadar Goldina ruang hi minron pakir le phot turani hati Tichon Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu office chuan thuchua hanron naita Business Today in report an pek dan chuan Israel-Hamas firfiak zanhi zat mai Israel thunun na hnuaya Rafah area velatanga Gaza Hamas control area chunga lutir chu Israelin aram tilawani ti apuangta hemi chungchang ai tu hian Israel ram hroi tu te in biak ron na an nei mekani ti thuthang om mek po thuthang diglo takani tin an hnolani ti asoilang bokani tin Business Today hian an reporta diha retin report an pek dan chuan Prime Minister office atanga thuchua an siama hian Prime Minister hian kan sipai telaka thilhlom ron thlentir thaitu zongjong te ti chimi tumna chu tun thleng hian chun zom malani zela Hamas ho ralthuam hli sakvek le Gaza Stripa ralthuam keng sipai ommia lo tura malak na demilitarization chu lakal pui mekania Rafah firfiak pol janhi tangmek te hi hengti kongjong main Israel chuan chua arem tilo hati hemi ma hian Israela media trend khat ten Hamas firfiak pol janhi te zalen taka han chua thaina tur konghon sak tur hian Israelin thilphu tanaya anral thom te Israel kuta anhlan vekani chuan him taka kaltirani donani ti report oma Al Jazeera chuan mediator ten Red Cross lir thai mangin heng firfiak pol member zanhi te hi kongthan bik manga hroi chua dan an ngai tu mekani ti an report boka Masai Israel hian engti kongma an chua hi anrem ti don lawani ti achiang ta ni hanti President Donald Trump an nataka anormek na hnuaya po Israel chuan hemi chungchanga kher hi chuan an pom don lova an hnol donani ti alang chiang ta viau bok ani hetiang kara hian Hamas lamin thuthar hanron neile ta Hamas leader senior Mosa Abu Marzu chuan Gaza enkol zui tura Committee din chungchanga Palestinian Authority le Hamas chuan inrem na ansiamani ti apuanga voin chama dar kwale minute samli panga vela The Times of Israel in report tan pek dan chuan Abu Marzuk hian Al Jazeera nena interview anai na hasoi dan chuan in dona top nuwa Palestinian Authority Iowa Gaza Strip enkol tu tur temporary committee din chungchanga Hamas nen inrem na kansiama Gaza Strip bordara in kalpona mun ranga te security force enkol dan turle Gaza Strip pumpuya mo phurna lak thaidan tur chungchang te soi ho ani boka temporary committee hi Palestinian Authority minister in akai hroidonani hatibok President Donald Trump ruam hanen chuan hei hi thilin person tak anita anmani in Palestinian Authority le Hamas firfiak polte hian Gaza in real bol chunjom zel dan tur chungchanga in rem na anlo siam ringot mai hi The Times of Israel chuan Hamas sian engthil po tiam masela in rem na thuthlung bo chena dik takani anti Arab News chuan committee kai hroi tu tura rona siam jinga pakhat chuk Palestinian Authority Health Minister Majed Abu Ramadanani ti ansoi chianga Masai Israel chuan herom manna hi anhnolani ti anpongzui venghal bok ani Tichon Hamas hroi tu Abu Marzuk hian Israel adem leboka Israel sipai ten anthunun na hnuaya mek Gaza UN sipai te tirlu chu Israel hian tuntheng hian alaphal lawani hatia masen ina diktaka chuan United States tin UN Security Council meetinga Gaza Stabilization Force din na tur chungchanga draft proposal athelu hi UNSC engma ngai tua halani lo ane Tichon Gaza Stabilization Force din na tur chungchanga President Donald Trump administration in draft resolution United Nations Security Council aputlu chungchanga Israel official tachuan lauthon na hanayani ti ansoya The Times of Israel Israel Channel 12 ten report an pek dan chuan Israel in herom manna hi apompuya United Nations Security Council resolution da ani to chuan Amasabera Israel sipai te Gaza Strip chunga lom zongjong te chu anvaya in nudo angai dona chu thilpoi ber ani chuanglawa mase chu aya poizok chu Hamas firfiak polten Israel laka poyen khoi trumpoin Israel sipai ten zalen takin chanlet na han pe thaidon lawa Gaza Stripa chetura zalen nan nei tam tak chu khwa khir ani donani hanti hebaka hian Israel official ten Channel 12 nena han dan chuan
Israel le Palestinian in kara buaina engkim mai chu khovel pum huapa buaina internationalization da aningei dona achan chu Gaza International Force te da ani don wangania Lebanon nen Israel chuan inram na thuthlung halosiam towa Lebanon ram chunga firfiak polte om ramti nilawa United Nations chuan sipai UNIFIL te handa Massachusetts chung chuan Hezbollah firfiak polte chuan Israel ramlam panin rocket sangtam tak anron kap chuaka UNIFIL chuan andang lawani anti chuwangin international force ten anven himna hnuaya Israel chuan omadulawa United States ven himna hnuaya ompo adulo boka Israel chuan ama lema inveng him turin sipai le ral thua manei thatoka UNIFIL lo chamna lian tak awang hian eng international force laka ma Israel chuan rinna angat ngamlo ati Lebanon chimlam panga UNIFIL te hanin kula Mase Lebanon chimlam panga tang hian Israel marlam panga rocket sangtam takle missile lenge maza drone kalu anitowa drone tam tak anron tirchuak boka UNIFIL hian pakhat ma ka tha kan la nei lo antibok chutianga Israel poikhoi theirenga Palestinian hote Gaza zalen takada hi Israel chuan atum don lo antibok